hariho n'ikindi kintu Makenga yagarutseho avuga yuko intambara bashoje muri Kongo ngo cyambere bari bagiye kurasa FDLR nibiki ayishira imbere cyane kandi FDLR n'umwanzi w'u Rwanda umuntu yakwibaza ngo se 96 nibo bahagurutse cyangwa ni leta y'u Rwanda hagurutse ngo nibo bahagurutse nyine ni nakuri havuga nyine hariya yuko ari uhagurutse ariko ntabwo ari uhagurutse nyine ikintu wenda umuntu yakwibazaho how comes umwanzi w'u Rwanda ariwe priorite ya Makenga wumva ari nawe agarukaho cyane so ibyo birabareba sinza nshaka kwinjira mu bibazo by'abari abantu bariya bafite responsibility y'ibibazo byabo kandi ibibazo baba Rwanda bya FDLR ta FDLR iri wacu twebwe wacu hari Red Tabara kandi abona abatutse hari Red Tabara RDF hari abahamagaraga bavuye Kigali cyavuze bakabarebe bagatanga amategeko nkibaza izi elema z'aba muri RCD ba Azarias n'abanyarugabo bo bari yari tiyo ni nko kwiza microphone zazinjiza amajwi hari barabantu gusaba koreshwa bari instrument niki boshobora gufata responsibility ko bari ba responsible ba RCD hako M23 nawe Makenga yavuze ko birwana kwirwanaho bifite impamvu ariko se Makenga wumviza hayirwanaho ahaje guhirika ubutegetsi oya ntabwo kwirwanaho ari ugutera leta kwirwanaho si ugutera yavuze yuko badatera leta ahubwo ngo birwanaho barafashe zabunagana bagafata n'ahandi hose hari uzufata ahandi atatakinze tibishoboka ndakuramukije cyane wowe udukunda ugakunda n'ibiganiro byacu twebwe turi One Africa TV kuri mikoro ni Professor Rutikanga ambasaderi w'Imurenge navuga ngo ambasaderi nyine mukumva umwe rukumbi hanyuma ku munsi wa none tugize gutya ducakirana na Pastor Sebakiana Muruzi kuri screen zanyu ducakiraniye hano muri Washington DC mu bikorwa twari twaje mu bya diplomasi hanyuma turavuga ngo tumwaka umwanya muto tubashe kuganira kugira ngo turebere hamwe ibintu bigiye bitandukanye ari nabyo tugenda tuganiraho ari nabyo bagiye bibandaho muri ibyo biganiro nyine bya diplomasi no kubonana n'abayobozi batandukanye reka rero dutangire tumusaba ngo abaramutse nitumara twinjire mu kiganiro cyacu ya Rutikanga ndabaramukije kandi ndamutsa n'abanyamuryango cyangwa abakurikira One Africa TV inshuti ziri hafi no hino hirya no hino ku isi amazina yanje nitwa Sebakiana muramenyereye iyi ni channel dukunze gukoreraho ibiganiro byacu tunabashimira kuba mwashoboye kudujoininga muri iyi programme twari turimo Asandi Pastor hanyuma rero ndashaka kugira ngo tuze kuganira ikiganiro kitari bube kirekire ariko kiri burase ku ntego hanyuma ndibwira yuko nabyo bigenda bigarukwaho mu biganiro mukora bya diplomasi hanyuma rero mbere yuko twinjira kuri insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu kuri none ndashaka kugira ngo mbanze nkubaza akabazo k'amatsiko ngize igihe nibaza ibi bintu byo kumenya ibibazo biri muri communauté n'igihugu gutahura umwanzi w'igihugu cyacu ari nawe mwanzi wa communauté yacu ushobora kuba warabitahuye gihe ki hanyuma niziye circonstance mwari murimo kugira ngo bimenye ndetse nyuma yo kubimenya se mwakoze iki kuri ivyo bintu cyo ni kibazo naringiranye iminsi ariko reka ngusabe ngo ugisharinge nibura hari abantu wenda babibona bakabyibaza ese nubu bimenye se byagenze gute ibintu nk'ibyo so Rutikanga n'urugendo rurerure njewe ku giti canje namenye ibi bikorwa by'ibibazo ubwoko bwacu bwari ko butraversa no shobora kuvuga ngo mu mwaka w'igihumbi kimwe 1984 1985 icyo gihe hari indambara bakunze kwita indambara ya Murere iyi gihe nashobora kuva MOBA 1 MOBA 2 icyo gihe habaye intambara inka ziraterwa icyo gihe twari tukiri batoya nkibuka yuko twahungaga tukarara mu bibira tugataha mu gitondo mu mihana
icyo gihe hari abungeri biciwe mu biraro nk'ikibora haguye barukungugu n'abandi ndibuka za Mukomena n'ahandi hatandukanye aho ni wacu muri Byura. Izo ntambara zari intambara zitoroshe, ariko nyuma y'izo ngizo hasuye kandi kuba intambara za 1991-1992 muri zira conflit zigaragaza ikibazo ca identite, zari intambara zikomeye cyane igihe c'amavote n'ibindi bintu nk'ibyo. Haba intambara muri Byura y'imishari. Iyo ntambara y'imishari ndibuka yuko hapfuye umwe mu mugabo ariko n'umusore w'abasegege, reka mbivuge gutyo, mwene Semirambi arasirwa kwa Kabeke. Noneho amaze kumurasa baramuzana bamurambika imbere ya Mareka yari chef de poste muri Byura. Noneho bamaze kumurambika aho, umushari wari wishinze mu bitugu wamurigitiye mu mutima. Noneho iyo niyo mighty ya mbere njewe mbonye n'amaso yanje. Ibyo bintu byaranafekse cyane, nibaza impamvu, nibaza hejuru yako karengane, nibaza ibibazo kuntu bigenda. Noshobora kuvuga yuko ico gihe nabaye revolte, mfata ingamba zo kumva yuko hari ico tugomba gukora kugira ngo numva yuko mu mutima wanje hajemo yuko ngomba kuzajoininga byendi gisirikare ca leta ya Kongo, cyangwa nkareba ikindi kintu twashobora gukora kugira ngo tuzoshobore kuzana impinduka iwacu. Ibyo byatulidinze kwiretruva mu marevolution atandukanye. Noshobora kuvuga guhera muri 1996 kugeza ubu ngubu turi hano muri DC. Tujuru turacyari muri urwo rugamba. No rugamba twafashe rwa rugamba ruremereye cyane rw'impinduramatwara zo guhirika ubutegetsi bwa Mobutu. Izo zararangiye, hanyuma haza intambara za RCD. Nyuma y'intambara za RCD njewe nabaye mu ntambara kandi za FPR itera imurenge mu mwaka 2000 mu 2002 2003. Muri izo ntambara nazigiriyemo impanuka byatumye ndashobora kuba kandi active, byatumye nisanga mu bihugu by'abaturanyi, especially muri Kenya, ngiye kuja kwivuza. Ari nabyo byarindinze urugendo rwo kugera hano muri Amerika. Maze kugera hano muri Amerika twagerageje gukora uruhare rukomeye rwo kureba uburyo twoshobora rero nkiri no muri Kenya nagerageje gukora ibintu bya reconciliation, kuganira n'amoko mu burasirazuba bwa Kongo. Twakoze ibiterane bitandukanye za Fizi, za Baraka, twakoze ingendo nyinshi mu Minembwe n'ahandi, za Bukavu, Kinshasa, tugenda tuganira hejuru ikibazo kiri hariya yuko leta igomba kugira uruhare mu buryo bwo gukemura ibyo bibazo. Tugaragaza uruhare rwacu, tunagaragaza n'ingaruka z'izo ntambara, ko abaturage bonyine badashobora kuzikuramo, leta igomba gushira mu kuboko kwayo. So ibyo bintu byose byatugejeje, tumaze no kugera ino twagerageje gukora ibyo dushoboye gukora byose. Muri ibyo bikorwa twari ko dukora byatulidinze kuba muri prison hafi imyaka 5, guhera mu mwaka 2012 kugeza 2017. Turongera kandi Imana icakanzu, turongera twisanga hano. Tumaze kwisanga hano twagerageje gusobanura iki kibazo c'ubwoko ku banyamurenge, ndetse kuko n'abanyamurenge ubwacu twari dufite inshusho itandukanye. Hari abantu bamwe bashigikiye inzira yo kurimbuka, bibwira yuko ariyo y'ubusamo, ariko twagerageje kugerageza uburyo dushobora guhindukiza icyerekezo c'ubwoko bwacu, yuko inzira twahaye yo kumva yuko ubwoko bugomba kuyoborwa cyangwa bugomba gukoreshwa mu buryo bwa politike no mu buryo bw'intambara zo guhungabanya umutekano w'igihugu cacu, bitazaduhira kandi bitazazana resulta itunogeye mu buryo bwo kubana n'andi moko ndetse no gukorana n'inzego z'ubutegetsi, kandi tudafite kuzagira ubutegetsi bwacu bwihariye. Ibyo byasabye yuko tugomba gutangira kubiganira, tunabwira n'amahanga uruhare rwabo mu buvugizi, muri diplomasi, n'ibindi bitandukanye nk'inshuti za Kongo, mu buryo bwo kureba akarengane k'abaturage amamiliyoni n'amamiliyoni amaze gutikira muri izi ntambara kuva muri 1996 kugeza none. Nta bandi bagomba kuvugira abakongomani, nta bandi bakongomani batari twebwe, nta bandi bagomba kuvugira abanyamurenge, nta bandi banyamurenge batari twebwe, nta bandi bantu bagomba kubabazwa n'ibiriko bitubaho usibye twebwe. Twe twabibayemo, twe byakozeho, twe abacika cumu cyangwa ba victime bizo ntambara, ni twebwe dufite guhaguruka tukavugisha ururimi rwacu, tukavuga dushiza amanga, tugatunga umwanzi urutoki aho ikibazo kiva n'ikibizitera, n'ingamba zishobora gufatwa kugira ngo iki kibazo gishobore gukemuka. Niyo mpamvu Bwana Rutikanga turi hano DC. Iyi ni rendezvous twari tugiranye igihe kirekire, twarayishatse, yari yaratugoye cyane.
so kandi mbashimira namwe kuba mwaje mukadusanga mbese mu magambo makeya nari mvuze yuko ico gihe cyose muri urwo rugendo nuko ikibazo twashoboye kukimenya naho ikibazo warubajije kirimo nk'icya kabiri kivuga warubajije uburyo namenye ibi bibazo n'uruhare nabigizemo so igihe twashoboye gutahura yuko iki kibazo ukuboko kwa FPR kuri muri zindambara twabitahuye mu kwezi kwa 10 indambara zituritse muri 1996 muri 1996 mu kwezi kwa 10 indambara zimaze guturika hariya hakozwe ibintu bigera kuri bitatu bitari byiza ikintu cyambere habayeho intambara gukorwa mu izina ry'abanyamurenge batabisabiye abanyamurenge uburenganzira kandi abanyamurenge batabimenyeshejwe iyo ntambara isiga igomba guteza akaga igiye kurwanya ubutegetsi mu buryo yari intambara yo gushira ubwoko mu kaga ijambo rya kabiri intambara imaze kuruturika declaration yo kuvuga yuko abanyamurenge bagomba gusenyerwa bakava mu gihugu bakaja gucumbikirwa ku Kibuye kugira ngo intambara ishobore kurwanwa batari hariya abasirikare bari bahari muri ico gihe b'abayobozi bari barangajwe imbere abasirikare b'abanyamurenge bari abana b'abanyamurenge bari mu gisirikare ico gihe bari barangajwe imbere na leti nyakwigendera Imana imuhereze uruhuko ridashira generale Nicola Kibinda arabihakana arabyanga mu buryo bwamukostinze ubuzima noneho ibyo ngibyo byanalidinze byanakurikijeho n'abandi basirikare ibihumbi viongozi b'abanyamurenge bagiye batikira muri izo ndambara bicwa mu mivuno y'indambara za FPR hari indambara habayeho imigumuko ndetse muri ico gihe mu kwezi kwa 11 ndagira ngo habayeho manifestation ndetse no ma training wing yari hari za Kidote habaho kwivumbagatanya habaho ibibazo bitandukanye hagati y'abasirikare b'abanyamurenge n'abasirikare b'abanyarwanda bari bahari ico gihe nico gihe conflict twashoboye kwitahura yuko ihari intambara yarakomeje ariko kera ikomeza hari umwijima kera hari umwiryane hariho kutavuga rumwe badutega iminsi yuko bafite inzira igihumbi yo kuzatusenyera bakadukura muri kiriya gihugu kuko twiyihakana tutiyize abo turibo kuko turi abanyarwanda so ibyo ngibyo ntabwo byashobotse kugeza kuri uyu munsi n'intambara tugihanganye kandi tukayihangana bafite umubare munini w'abanyamurenge bakoresha mu buryo bwo kurangaza abanyamurenge ko ari abana babo bariko babarwanirira kandi aribo bafashe yambere kubasenya mbese mu magambo ahari nico gihe twatangiye kugeza aho intambara zabaye kugeza ubwo intambara zimaze gufata ubutegetsi maze guri ku butegetsi bwa Kabila bashaka kugira ngo abasirikare bose b'abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kongo bo muri Nord Kivu bagomba gutaha bagatahana n'akabarebe n'ingabo za RD za ico gihe zitwaga APR bagasubira mu Rwanda abanyamurenge barabyanga bamaze kubyanga nibwo basize bacuze uriya mugambi wo kurimbura batangaza intambara n'abari abanyepolitike abantu bakazishiriramo urumva kera ico gihe hari conflict muri 1996 intambara itangira muri 1998 RCD itangira muribuka kaga kabaye mu gihugu kubwoko bwacu nibihe abantu bigoye gusubiramo tawo utarakozweho ibyo ngibyo byose nico gihe habayeho guhangana hagati y'abanyamurenge na leta y'u Rwanda noneho mu buryo bweruye nabo ndetse batangira no kutweta abanzi babo bigeze mu mwaka wa 2002 bafashe imbunda RDF yonyine ubwayo leta y'u Rwanda irazamuka iza mu minembwe yica abagore yica abana yica abaturage inyaga inka irazitemagura ikaziturubuza nk'amahasha iratsindwa iragenda kuva ico gihe habaye resistance habaye conflict yo gutangira guhitana abanyamurenge kugeza ubu nyine aho tuganira none Red Tabara yabaye trend mu Rwanda bayizamuye bajana muri iriya misozi batraininga zira za mayi zose baraziekipa bazihereza ibikoresho ibi turiko tuvuga ntabwo tubikura mu maraporo ya Nations Unies n'ubuhamya bw'ibyo twiboneye twiyumviye twakozeho byadukozeho amaraporo ya Nations Unies araza gukonfaminga ibyo bakura mu baturage n'ibyo babona amaefe y'ibintu biba byabaye twebwe ntabwo ibyo turiko duhamya ari ibintu byo kuza byimbarirano ngo baravuze ni byatubayeho turiko tuvuga ubu nyine imurenge abaturage imihana yose yashize inka zose zashize abaturage basenyewe bakaba barunza ahantu hamwe batanafite
assistance iyo ari yo yose mu ma aide humanitaire ni ukuvuga ni nkaho tugire gutereranwa na leta kutadutabara kurangarana abaturage bagasenyerwa inzego z'umutekano zihari. Iyo complicité yo kurimbura abanyamurenge yabayeho ico gihe mu gihe ca Kabila, kuko niwe wakoze iyo lobbying na leta ya Kigali mu kubaka iriya mitwe ya Red Tabara no kuyinstalla hari. Izo ntambara, iyo genocide yari kwikorerwa abanyamurenge yariko ikorwa na Red Tabara n'amabamayimayi bafatikanyije n'inzego z'ubutegetsi. Muri brochure twa publishinze muri Norvege irimwo amateka y'intambara twashize muri tableau. Iyo brochure ivuga intambara ukuntu zagenze n'ukuntu Red Tabara yageze hari n'ukuntu izo nzego zabaye n'ukuntu ibintu byagenze. Red Tabara imaze kwinstalla hariya bakoranaga na Delphin Kahimbi niwe waruhagarariye renseignement yarapfuye muri Congo, bagakorana na commandant Rejo General Mundos, bagakorana na General bari hariya mu Minembwe 12e brigade na commandant bataillon cyangwa secteur ni bari bataillon wa Remera kugeza kuri bari bayikembe. Bari abantu bose bariko barebera inka z'abanyamurenge biko zishira zikaza zinyuzwa mu defense ya leta. Bare urwo n'uruhare rukomeye rwabayeho rw'uburangare mu gusenyerwa kw'abanyamurenge ndetse n'uruhare rw'ubutegetsi bwari buriho bwa Kabila mu kurimbura abanyamurenge. Ibyo abanyamurenge bagerageje kubisakuza ama organisation, imiryango, ama mutualité n'abantu ku giti cyabo. Byakostinze ubuzima n'ababukurumba ba metere bukuru ntwari Imana muhezi ruko dashira n'abandi batandukanye bashatse gutunga urutoki Red Tabara ahiva nibyo iri kwikora hari. Kugeza kuri uyu munsi imurenge inka zarashize, abungeri barashize, ababyeyi babaye imfubyi, abana babaye imfubyi, ababyeyi baba bapfakazi. Mu ngaruka z'imigambi n'imincuro za FPR na leta ya Kabila ibyo bakoze hari. Ubu tukaba dufite ubusamo buto ariko nabwo budahagije. Twabonye iyi leta iza icreatinga relation bilaterale na leta y'u Burundi bagerageza kurwanya Red Tabara yari yamaze kera gusenyera abaturage bari bamaze kugera ku nkeke mu rurambo bitse hariya muri Plaine de la Ruzizi, barongera kandi barazamuka. Ibyo byose ni ibintu mvuze kugeza aho ubunyine abanyamurenge nubwo narimvuze uburangare bwa leta ariko habayeho n'uburangare bw'ibi bihugu bikomeye ndetse n'aya ma organisation mpuzamahanga twari ko tuganira nayo hano yarebereye abanyamurenge akabima aide humanitaire kubera iki ibo bakozweho n'intambara kuri bene kare ya Kageni bakamarira ibintu byabo ariko kugeza kuri uyu munsi wa none ta assistance nimwe bakoze. Urwo nabo n'uruhare rwabo mu kurimbura mu kurebera abaturage muri ibi bibazo byabaye hariye. Ntabwo tugomba kubitsinda n'abaliye babo niki babikozeho. Nimba hari ico babikozeho nibaduhereze evidence cyangwa baduheze proof ya contact bagiranye na leta ya Kongo batabariza abanyamurenge cyangwa nimba bari nta kintu bari bazi bari bafiteho amakuru kuri byo. Mu magambo make ya Rutikanga icyo nshatse kuvuga ikibazo ca FPR mu kurimbura abanyamurenge twagitahuye mu kwezi kwa 10 muri 1996 mbese mu 1996. So murakoze. Asante sana. Mbo nashaka kukubaza ibibazo bingahe kuri ibyo nitumara twinjire muri sije yacu twise ngo se ni gute twomara ibita n'amacako biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko mbere yuko tugeraho follow up ku byo wari umaze kuvuga. Ico gihe wavuze intambara y'imishare n'uwo bari barashe. Pastor, iki kintu ntabwo gishobora kuzana abantu nyine ku ijambo rikomeza kugarukaho ryo kuvuga yuko erega ibibazo by'abanyamurenge byatangiye kera ntabwo ari FPR nkuko abantu babivuga. Urumva ico gihe cyose ntabwo ari FPR yari kubikora. Kubera iki rero muvuga yuko mu bishinje ibintu byose FPR kandi nawe ubyivugiye yuko muri ico gihe ndibw'intambara yo mu y'imishari namba atari muri 1991 ico gihe rero ni FPR nayo ntabwo ari FPR. Icyo nshaka kuvuga ndavuga icyo tushinja FPR ni current situation. Situation courante mbese ibiriko biba ubunyine n'uruhare rwa FPR. Uri kurumva none se ubihabi ubunyine tubishinja imishari. Abakoze igihe cy'imishari turabishinja b'imishari. Ababikoze igihe ca Murere turabishinja Murere, tukabishinja ba Kabila, tukabishinja ba Rukeba, tukabishinja ba Mudandi,
bagize uruhare mu gusenyera abanyamurenge. none se abavuga ko nyine ibibazo ari uruhererekane natari FPR gusa nta nubwo ari aho byahereye. Twanavuze yuko na mbere yuko abazungu baza muri Afrika abanyamurenge barwanye n'abarabu hariya muri Plaine de la Rusizi. Uri kurumva mu mwaka w'igihumbi kimwe 882 kugeza 885 no mu gihumbi kimwe 800 kugeza aho ngaho urumva muri iyo myaka niho habaye intambara zikomeye cyane. Twarabivuze izo ndambara uburyo zabaye n'ukuntu zarwanye. Twavuze kandi n'izindi ntambara za conflict zabayeho hagati y'abanyamurenge n'ababirigi bamaze kugera hariya muri Kongo mu gihumbi kimwe mu mwaka w'igihumbi kimwe 978 binjira muri conflict kugeza aho mu gihumbi kimwe 924 kugeza mu gihumbi kimwe 930 habaye conflict zikomeye cyane mu buryo abanyamurenge basenyewe muri Plaine de la Ruzizi. Habaye mu gihumbi kimwe 931-33 bamburwa mantite administrative yabo, barazamuka bose baje muri Moyen Plateau, barabahiga barazamuka kugeza binjiye muri biriya bibira mu 1938. Uri kurumva ibyo se turabishinja abanyarwanda, turabishinja ababirigi. Uri kurumva turabishinja ababirigi, nibo babikoze, bagomba gufata responsibility yabyo. Iby'abarabu bakoze igihe cy'ubucakara abanyamurenge babwanga, turabishinja, turabyerekana ako karengane, tukerekana uburyo kabaye, tukerekana n'ubutwara abanyamurenge bagaragaje mu kwihagararaho no kurangiza icyo kibazo. Ibyabaye icyo gihe cy'imishare turabishinja b'imishare, ariko ibyabaye 1996 kugeza none ufite responsibility yayo y'izo ntambara nayo maraso mu maboko ni FPR ya Kigali. Kubera iki bitaba ari uruhererekane rw'ibyo byose kuva icyo gihe byakomeje bibuildinga kugeza none? Tuvuge nimba uyu bunyine ufite ikibazo ca finance, ejo ukagira ikibazo ca sante, uzavuga ngo byose ni uruhererekane rwabyo. Yego wagize ikibazo ca finance, wagize n'ikibazo ca sante, wagize impanuka. Nshobora kugira ikibazo ca finance kikantera depression, wenda nkagira ikibazo ca sante. Nidushake icyo mpanshaka kuvuga. None se barakubaza mu bitaro bakubwire ngo niki warwaye, uvuga ngo warwaye kuko udafite amafaranga. Tavuga yuko nagize ikibazo cyo kura amakuta, hanyuma bintera nyine stress. Urabona urwaye igituntu, uri kurumva, cyangwa byenda urwaye diabete. Iriya diabete iga creating izindi fievre, ama tension n'ibindi bintu bitandukanye. Uri kurumva symptom ibigaragaye aho ngaho. Icyo mpanshaka kuvuga ni iki, ntabwo ibyo bibazo byabaye byarabaye, kandi n'igihe bigarutse muhangana nabyo mukamenya aho biturutse. Urashobora kumbwira yuko yego nidushake tubyemere yuko conflit ya identité, ushaka kuvuga yuko ariyo yatumye leta ya Kongo iterwa 1996 identité yacu? Rwari urwitwazo. Intambara 1996 yari ifite objectif yo gusenya interahamwe na FAR n'inkambi z'abahutu zari zarahunze muri leta y'u Rwanda, zigahungira hariya bakazinstallera ku mipaka. Iyo niyo yari koze ya mbere y'intambara. Koze ya kabiri yari intambara yo gushakisha ukuntu bakreatinga zone de defense yo kugira ngo bashobore ku exploit umutungo kamere hariya, kugira ngo bashobore kubaka u Rwanda rwabo bari bajemo, rwashizemo abantu, rwashizemo n'umutungo w'igihugu wimukanwe wahunganwe. Uri kurumva bashaka no kugira ngo bashobore gufata aya moko ari mu burasirazuba bwa Kongo bayazane. Ntabwo kwari ugutabara abanyamurenge ngo babakiranure babakemurira ikibazo bari bafite cya identité mu gihugu, ahubwo kwari kugira ngo baze kuba installa mu Rwanda. Noneho ziriya zone bakomeze baziclaiming yuko ari u Rwanda rwambuwe ubutaka bwabo, baba claiming. Noneho babugire zone de defense babo exploitamo, bafite ama declaration y'abanyamurenge bagaragaza ko ari abanyakongomani, imipaka yabaciweho nabo bo muri Nord b'abatutsi. Noneho ibi ntambara itazoshira izoguma hari bilidinga amahanga kuzafata decision yuko buri butaka bugomba gucibwamo imipaka mu gihe Kongo yanza abanyamurenge ikangana abatutsi. Noneho babahereze buri butaka bube hari. Abakongomani bari hariya nimba batumva yuko bagomba kuba mu banyarwanda cyangwa ngo babe bari controle na ziriya nzego, nibagende basange abandi bakongomani kuko ibonte babavanguwe.
none oya ikintu ushaka kuvuga aho ngaho ushaka kuvuga yuko leta y'u Rwanda yinjiriye mu kibazo cyari gihari ishaka kukiexploiter numva neza nibyo ni 100% none se ibi bintu izi ntambara zombi iri uruhererekerane rw'ibibazo abantu bagiriye muri Kongo ibibazo bya hato nato bya discrimination n'ibiki uwo bitandukanya gute ku muntu kubera yuko hari umuntu ubwira yaratakaje ababyeyi biwe barabatemaguye muri biriya bintu byose uwo bitandukaniriza hehe n'ibi bindi bya FPR sasa none se abatemaguwe mu Rwanda ntibafite kuzaba mu Rwanda kubera ko batemaguriwe ababyeyi babo no icyo mvuga ndashaka kuvuga umuntu ufite ikibazo ikibazo kigomba gukemuka biriya bibazo ikibazo kigomba gukemuka wotandukanyiriza hehe ibibazo byatewe na FPR n'ibibazo byari bisanzwe biriho icyo kibazo giconfusing abantu nuko twagiye nimba FPR yari ifite gukemura icyo kibazo twari twagiye tugera ku butegetsi Kinshasa kandi twari dufite abantu twari dufite ministre wa affaires étrangères twari dufite abantu muri cabinet ya Kabila twari dufite n'izindi nzego zari zitarabaho zari zitarashirwaho ariko abanyamurenge ntabwo bari discrimine mu gihugu Kabila yari atwemera nk'abakongomani twari mu nzego z'igisirikare nubwo tutari abantu bakomeye numvise umwe mu bara abasirikare atanga ubuhamya avuga yuko igihe bafashe Kinshasa umusirikare mukuru wari muri Kinshasa yari komanda compagnie yari colonel Bisogo no kuvuga ngo mu bana b'abanyamurenge bose utekereza amabatayo n'amabrigade mwateye igihugu mu izina ry'abanyamurenge ngo mufite komanda compagnie ku rwego rw'igihugu no musirikare ukomeye komanda compagnie ubwo abafite repete abafite abasirikare nk'ijana20 abafite rank ya capitaine cyangwa ya major none se uwashize abo basoda ninde cyo batanga amara Kabarebe niwe wari chef d'état major hari abanyarwanda se bari bafite amapeti yo hejuru ndiko ndakubwira yuko niwe wari chef d'état major Kabarebe uvuye kuri we nibo bari bazi controlling izindi zari zisigaye bazifata bazishiramwe bari batsinzwe so bishaka gusigura iki bishaka gusigura yuko nimba bari baje gukemura ikibazo cacu baba baradushize muri iyo myanya noneho ico kibazo ntikizongere kuzasubirwamo impamvu niziye bashoboye withdrawing abanyepolitike mu gihe bari bababwiye ngo nibasubireyo ushaka kumbwira yuko bari abanyepolitike bari muri guverinoma ya Kabila basohotse bahunga kubera impamvu za discrimination cyangwa zo kwimwa imyanya cyangwa zo kibazo cy'akarengane mu gihugu kugira ngo baje gutangira iyindi ntambara none abantu rero bino bintu babyitwaremo gute kubona ibibazo bihaba bya discrimination n'ibibazo bya FPR yinjiriramo aho ngaho abantu babyitwareremo gute ikibazo cha discrimination kikigomba gukemurwa nuko namwe ubwanyu mwidiscrimina uriko urabizumva hariho umuntu kukuvangura ariko akaba nawe kwigunga kwitandukanya ugashaka nko kubaha icuho cyo kugira ngo ico bari ko bagushinja bazavuga ngo iyo utireguye ku kibazo bahaba gushinja tuvuge ku rugero barakubwiye ngo ni wowe wibize iki kintu ukavuga ngo ugaceceka ntiwemere kandi ntuhakane bandika ko ntacu babivuzeho ariko mu yandi magambo biba bishaka gukonfirma yuko wabikoze nimba batuvangura natwe tukivangura ubwacu none se wumva yuko ukuri nukuki nukuvuga ngo turashaka gukonfirma ibinyoma baturega ibinyoma byanditswe mu bitabo by'ababirigi bari ko batudiscrimina kubera yuko twanze kuba colonized uri kurumva ntabwo tugomba kubihereza icuho cyo kubyemera yuko tudafite ubutaka nimba muri Kongo bavuga ngo kuba umusangwa butaka no kugomba kuba ufite sheferi siko bivuga abanyintu bafitiye sheferi abanyintu mvuga moko ngahe hari muri Est ya Kongo dafite amasheferi iyo ushatse kuvuga sheferi wenda ku muntu utabyumva amasheferi ni collectivité collectivité ibingana gute ni collectivité ni entité administrative n'urwego rw'ubwami abami ka commune se ubwoko ntabwo ari commune commune ni nayo ni entité administrative ariko iri muri administration mu rwego rwa leta nubwo yoshobora kuba no muri chefferie iyo entité ihari ntabwo ishobora kuba gere na ziriya nzego ntoya tuvuge collectivité cyangwa groupement bayishizemo nukuvuga yuko icyo nshaka kuvuga niki ndashaka kuvuga yuko amateka aravuga ukuri kandi ukuri kurahari nubwo hari abanditse ibitavugwa cyangwa ibintu batwandika ibintu bitari byo ntabwo tugomba habe nubwo tutoshobora no kubona reference twandikaho neza
ntabwo abatwanditseho bafite amateka yacu kuruta ayo twabayemo y'ibihe twagiye tuba. Nimba abanyamurenge bakubwiye ngo urakicwa n'abatereteri baba bashaka kuvuga iki? Nimba bakubwiye ngo urakicwa n'abafoko baba bavuze iki? Nimba bavuze ngo urakicwa n'abajenesi baba bashatse kuvuga iki? Biriya ni ibintu n'inyito cyangwa ni ibitutsi bikomoka ku ma evenema, cyangwa akavuga ngo urakicwa na Rwivuga. Ni bigaragaza yuko barwanye n'intare hari yari ihoko. Ibyo ni ibirangantego, ni amateka, ni ijambo riba rivuzwe. Wowe bakubwiye ukaba ushobora kubaza ngo ese nguko mbwiye ngo urakicwa n'abatereteri, abatereteri ni iki? Agahita akubwira ngo abatereteri bazanwe n'Abarabu igihe cy'ubucakara barwaniye muri Plaine de la Rusizi. Ugahita ubaza none se abacakara igihe abo icyo gihe cy'abo batereteri hari byari uri kurumva? None ubwo kagenda mu mateka ukamenya ngo igihe cy'abatereteri hari mu 1882, 882, 83, 84, 85. Igihumbi kimwe ni ukuvuga ngo icyo gihe abazungu bari bataraza, colonisation, ingamba zo gufata imyanzuro yo kugira ngo Kongo Afrika ibe divize yari taraba. Twari turi hariya muri Plaine de la Ruzizi. None se umuntu uzaza kukubwira ngo ntufite ubutaka ngo si wanyu azaba ashingiye kuki? Ico yita yuko yahawe ubutaka yarabuhawe nyuma yaho we wari uhari kandi uhafite amateka y'intambara harwanya. Nukuvuga yuko nta muntu ugomba kuturangaza ngo twumve yuko agomba gusibanganya amateka yacu ngo kubera akarengane twarenganyijwe n'inzego zakagombye kuturenganura, ngo natwe twumve yuko tugomba kwemezanya nabo mu kubashigikira mu kutugira abanyamahanga mu gihugu cyacu cyangwa kutwitabo tutaribo. None twokora iki? Icyo tugomba gukora nuko tugomba kubimenya kandi tukabiburana kandi tukaba abo turibo kandi tukaba dufite iwacu. Nta muntu numwe ufite uburenganzira bwo kutwirukana iwacu. Nta muntu numwe ufite kududiscrimina mu gihugu cyacu. Dufite itegeko ritwemerera yuko turi abanyamurenge, abazungu badusanze hariya turi aba autochtone kimwe n'abandi. Byasinywe mu mwaka w'igihumbi kimwe 1981. Ni ukuvuga mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 29. Ni ukuvuga yuko ni ibintu biri recorded mu rwego rw'igihugu kandi mu mategeko. Nta muntu ushobora kuza ngo yumve yuko ari umukongomani kundusha jewe, cyangwa ngo yumve yuko ngo nimba entité administrative zacu, nimba ari ukuvuga ngo ni entité administrative zigomba kutugira abene igihugu cyangwa abasangwa butaka. Uyu munsi twatangira intambara yo kugarura sheferi zacu zambuwe. N'amadekre yazarahari n'impapuro zayo zo kuyakansolinga birahari mu mateka no muri guverinoma babirigi. Ubwayo yonyine ubu nyine twayishira mu rukiko yatemwanya ibyo bintu kandi dufite evidence zabyo. Hono nushaka kutugira umunyamahanga noneho hari iwabo noneho ziriya sheferi zose tukaziburamo noneho tugasubira na entité zacu. Nizo ntambara dukeneye. Nabyo birashoboka. Ntabwo nimba bari bene wacu b'abakongomani abapfurera ababembe n'abanyintu n'ibikindi bandi bashaka kuzana intambara z'amateka, turashobora kuzizanamo. Turashaka yuko tugomba kubana mu mahoro, turi abakongomani, kugira sheferi no kutayigira ico dukeneye uburenganzira bwo kubaho kwacu. Kandi tukabi wacu tutari discrimine, nta muntu ugomba kutwica tuzize uko dusa cyangwa imico yacu cyangwa uko dute imiterere yacu. Nimba culture yacu itatwemerera guhakwa, kumva yuko mugomba kuduhaka kumbaraga, nukuvuga ngo muzaba mushaka kuduhindurira identite yacu. Ingorane zari zihari nuko muri uburyo twikemuriraga imanza byari bigoye yuko hari urubanza rushobora, kuko birya byo kuregana n'abantu babonaga imanza inyungu mu manza zicibwa mu tumande n'ibiki n'ibindi tibyabagaho, kuko abanyamurenge bari bafite ububasha bwo kwikeba, bari bafite ubutabera bukemura ibibazo byabo mu buryo nta urubanza rutoshobora gusohoka ngo rugende ruje hanze ngo runanirane gukemurwa, bananirwa kurwikemurira bo bonyine. Uri kurumva? Nimba ico kintu caraduteye kutwimura mu karere kacu tukagenda tukisanga no mu kandi nako twisanzemo bakatugaburira mu bice byo kugira ngo badushire munsi y'ubundi butware, tukabyemera nabyo kubera impamvu nuvuga ngo zubugwa neza no gushaka amahoro, nuko nibyo by'ubutegetsi ntacu byari bitubwiye kuri basogokuruza. Ariko uyu munsi turi abantu bakuru bo kwivuganira,
turi n'abantu bakuru bo kwihanganira mu buryo tutagomba kwemera nimba twararenganyijwe yuko ako karengane kagomba kuba karande tugomba guhererekanya namba nkumva neza icyo ushaka gusuggestinga ni ukuvuga yuko dufite ububasha bwo kurwana intambara iyo ari yo yose yo tugabwaho nk'ubwoko ntabwo dukeneye leta y'u Rwanda cyabuze undi muntu uwo ari we wese ugira twebwe ikintu kimwe gishobora kuturenganura ni ubutabera bw'igihugu cyacu uri kurumva nibwo bufite ububasha bwo kuduhereza uburenganzira bwacu uri kurumva igihugu leta politike y'igihugu niyo ifite ububasha bwo gukora cohesion cohabitation nationale ni igomba kuzana ubumwe n'ubwiyunge hagati y'amoko bagasubira mu mateka bagasura ibintu by'ukuntu byagenze nta muntu umwe ugomba guhaguruka ngo acoce y'urwango rugomba gucreating intambara nizigomba kumara abantu bose hari zigasenyera n'abandi bose intambara nta muntu uzugira intambara yiwe wenyine ushora intambara ku munyamurenga ariko ikafekta abantu bose ni ukuvuga yuko insecurity umutekano mukeya uri hariya uri muri irresponsabilité ya leta mu nzego z'umutekano zidafite ubushobozi bwo kurinda abaturage no gukemura amatate no guhana amakosa ariko irresponsabilité muvuga ubundi yo ikomoka he ubundi ikomoka mu nzego zidafite ubushobozi bwo gukora na politike mbi kubera iki kubera impamvu z'uburangare bw'abanyepolitike cyangwa bw'abategetsi mu kwita ku bibazo by'abaturage n'imibereho yabo kandi ari byo bafite mu nshingano bahawe zo kuyobora igihugu none se umuntu ushobora kuvuga nyine ko haguruka karwanya leta ubu ngubu abakozi kosa kandi ntabwo solution ari kurwanya leta none se bayirwanyije inshuro zingahe zatanze solution ntabwo turwanya leta turwanira uburenganzira bwacu intambara zose zabaye guhera 1996 kugeza none ntabwo ari intambara zirwanira uburenganzira bwacu ni intambara zirenganura ni intambara zisahurira igihugu cy'abaturage twebwe baratu exploiter bagakoresha izina ryacu bagakoresha amateka yacu bagakoresha akarengane kacu mu buryo bwo kwiyubakira iwabo no kwisahurira umutungo kamere hari none se hari uburyo bwo kuba ibi bintu abantu babikoresha mu gihugu n'izi nzego uvuga hatabaye kurwanya kuzirwanya ziriya ntabwo ari intambara zishobora nje sinemera yuko ziriya intambara zishobora kurwanwa n'amasasu kugira ngo zirangire urashobora kurwana intambara z'amasasu urwanya amagroupe arme ariko ntushobora kurwanya ideologie ngengabitekerezo mu baturage ngo uyirwanye y'urwango yabaye exploité yabaye ubu nyine hari abantu bafite ubuhamya yuko abanyamurenga atari abakongomani ari impunzi zaje bundi kabo babitakwira usanga baje mu media ngo babonye twambuka ngo muri 64 nase bitakwira yavutse giheke bitakwira nashaka be yaravutse 60 yari afite imyaka ine ushobora kubona umuntu atambutse akamenya ngo uyu ni umunyamurenge bakamubwira ngo uyu ni umunyamurenge ikintu ubwiye umwana w'imyaka ine ashobora kucibuka yego ariko iconzi ntabwo yigeze tubona so ndashaka kuvuga yuko ni ideologie na amateka y'amafuti y'urwango y'inzangano ariko tugomba kwigishanya hagati yacu twebwe twenyine mbese ico nashatse kuvuga niki tugomba kubanza kwanza tugatahura ibibazo dufite mbese nari nshatse kuvuga yuko abavuga yuko intambara zatangiye kera yego simzanga yuko zatangiye kera ariko uburyo zatangiye kera n'abazikoze bafite responsabilité kuzihagarara bakabyemera bakemera yuko izo ntambara zabaye ariko nanone n'abakoze uruhare ubunyina bafite uruhare ubunyine mu kutwica titugomba kubaryama hejuru ngo dukomeze tureba batwishe kera dukore comparaison pastor kubera ko twihuta kubera umwanya yego izi ntambara uvuga za FPR yateje nizi za kera ushobora kuvuga yuko izahitanye abantu benshi ari izihe nizi za FPR intambara zahitanye abantu benshi ni intambara z'ababirigi intambara za FPR nizo za affects igihugu cyose kuko intambara z'abakoloni ndavuga abakoloni bari ababirigi baciye abaturaga amaboko abandi barabica babajana mu makaucu no gucukura ibirombe by'amabuye ibigugu bikabagwaho mu buryo butemewe abandi bakabatemagura bakabica kugira ngo abantu impose igitugu kugira ngo abakongomani bumve yuko bagomba gukora ko exploit mu myaka 17 hari amaze gupfa miliyoni 10 z'abantu mu myaka 17 uri kurumva mu myaka 17 hari amaze gupfa abakongomani barenga miliyoni 10 ubu nyine kuva intambara za FPR zitangiye 1996 kugeza ubu nyine
ko turarikodinga miliyoni zigera 15 zimaze gushira hari izo nizo ntambara naho muri community yacu honyine muri community yacu nushobora kuvuga yuko 40% nushobora kuvuga yuko 40% yose yamaze gushira muri izi ntambara zose comparison no kuva ico gihe cyose hambere hose kugeza muri za 90 ndashaka dufate na kane turashobora kubabara abantu bishwe na murere tukavuga ngo naka aha naka aba bose bavuga za bibogobogo n'ibiki ni nyuma yaho ziriya ni intambara za leta ya Mobutu kirya kibazo cha identity turiko tuvuga ni nyuma ariko ya 96 cyavuze ni muri 96 ni muri 96 okay wanakoze ni muri 96 ariko ntizikomoka kuri leta y'u Rwanda zirakomoka kuri jya ntambara ya ideology y'ingenga bitekerezo yasinwe muri parlement Anzuruni Bembe akaza kuyamamaza bavuga yuko abanyamurenge bagomba kwirukanwa mu burasirazuba bwa Kongo bahera mu bibogobogo na za Kabera bica abantu baguye hirya no hino muri ya brochure biri recorded yego hari brochure twasohoye muri Norvege tukomeza gukangurira abantu gusoma ya hari akantu wakozeho kantu wakozeho ngo ka sheferi abantu bo muri byura nje namba nibuka neza sheferi muri byura wavuze ko ari collectivity twabaga muri collectivity Tumbwe abandi baka muri collectivity Kansabala ni Tumbwe ni collectivity Tumbwe kubera ko Kansabala niyo muri Moba kubera iyi Tumbwe se yari abantu ko groupement yo so urumva twebwe muri byura hari igice kimwe cabaga muri Kalemi muri territoire ya Kalemi abandi baka muri territoire ya Moba bagabaniraga hariya mu buhoro no mu mukato na iyi Tumbwe se yari collectivity ya Kalemi mbese guhera hariya mu mukato ukamanuka uje za Kizingo nayo bari bose babaga muri Tumbwe wagaruka za Kansabala nuko muhera hariya ukaza kwiposta umanuka byura cyambere na za Mboga none se hari ikintu nibaza zone na collectivity bitandukanye gute zone ni ifite ama collectivity collectivity kagira ama groupement kagira notabilité ikagira localité okay urumva localité na village nono ga localité na ikagira village urumva duhera ku muhana village hakaza gapita nono akabariyo akaza nono notabilité hakaza groupement hava groupement hakaza collectivité hava collectivité hakaza territoire hava territoire hakaza district hava district hakaza nono province hava province hakaza gihugu urumva gakera nyine yari region sous region yari region na sous region niyo district zone collectivité gutyo okay nibyo ndabyumvise hanyuma muri izi ntambara zabaye rero ntituragera kuri sije yacu ariko cyari ko tugenda turakomeza twihute kubera imburazi ko reka tugende kuri 96 wari already mu gisoda wari uri kurwana ku ihe side muri 98 wari uri ku ihe side mu 2002 wari wavuze wari uri ku ihe side twebwe twari muri abo bari mu bugwate bwa FPR bw'indambara 96 wari muri AFDL yego muri 98 njyewe muri 98 tujuru twari muri RCD hanyuma muri waje se kuyivamo cyabuze warakomeje kuva mu mwaka 2002 duhangana noneho na FPR muri ziriya ndambara zo muri ya misozi wacu donc wari kumwe n'aba bandi ba jewe nabaga mu ngabo za Colonel Nyamushebwa n'amasunzu n'amasunzu na General Masunzu none se bakoranaga gute so urumva uko byagenze mbese byatangiye ari conflict ni amateka maremare ko ndatinye impamvu z'umunyanya ariko uko bimeze kose ndashaka kuvuga yuko zatangiye ari intambara ziri hagati ya conflict ntoya yabayeho ya deployment bashaka kudeployinga abasirikare b'abanyamurenge hari inama yabaye twarayanditse muri brochure oya twayivuze mu mateka kuri Imuhira TV tuvuga amateka ya nyakwigendera Imana imuhereze iruhuko ridashira General Mungura Bugumba ni kuri I think hari namenye ukuri I'm sorry kareka tuvuga yego ni Imuhira TV sinzi uko ngendeye ndibuka yuko ahubwo ni wowe twari kumwe online twari tuganira so ico nariko nshaka ari jambo twavuzemo yuko hari igihe habayeho umugomo y'abasirikare hagati y'abanyamurenge akaza ukaba umugomo wa Remera leta igakunzi Imana imuhiruko ridashira Sendoda akagenda akaje kuganira n'akabarebe ibujumbura
noneho bafata ingamba y'uko bagomba kudeployinga abasirikare b'abanyamurenge urumva bashaka kugira ngo babahereze imyanya noneho muri iyo deployment hari abana b'abanyamurenge nimba tuvuga abana muza mubyumva neza n'abandi b'abagabo niyo terme ikoreshwa bashaka kudeployinga abana b'abanyamurenge banga kuva muri ziriya deployment ndibuka abantu babanje bagumutse cyane babashaka kwanga hariho ba motomoto babagari Nyakaberi muri Plaine de la Ruzizi arazamuka jaza Gahororo hariho bagasi ba colonel Nyakwigendera bose barapfuye gasita naje ngo gasita nani Kagigi bita Bucafu Imana nawe muheze uruhuko ridashira nawe yarapfuye yarari hariya za Rubibi ni wabo hariya mu Gatanga so hakaba noneho n'abamasunzu bari mu Minembwe bari bamuzanye iyo bari kumwe na komanda Safari hariya ku Mugogo hariya mu Gatanga ariho yagumukiye bari kuba mu deploying ariko bashaka kumujana mu deployment arabyanga bamare kubyanga aragenda bihuza niyo mitwe bose harariho Nyakwigendera ba Dieudonné wabitira Imana nawe muhereze uruhuko ridashira so abo bose nibo bafatikanyije noneho batangira umutwe wo kwigomeka kuri RCD bigomeka kuri iyo deployment aho kugira ngo babareke noneho babwihereza amabwiriza Colonel Mutebutsi RCD nimba tuvuga RCD ni Kigali bahereza Colonel Mutebutsi oda yo kugira ngo bagende baje kubahiga babafate babafunge noneho abaturage bagerageza guhagarara hagati y'aba basirikare kugira ngo batarwana badasubiranamo ntibyashobotse kubera igitutu cari inyuma yabo intambara yaraturitse abariho batangirira intambara none se bano bagabo bo muri RCD bo bari he ibyo byose biba nibo barimba kubashira mu bikorwa nibo barabayobozi donc nibo batangaga amabwirizwa kubera ko akenshi yo nganiriye n'abantu baza bakunda kuvuga ngo hari abahamagaraga bavuye Kigali cyabuze bakabarebe bagatanga amategeko kibaza izi elema z'aba muri RCD ba Azarias n'abanyarugabo bo bari yaritiyo ni nko kwiza microphone zazinjiza amajwi hariya bari abantu gusaba koreshwa bari instrument niki boshobora gufata responsibility ko aribo bari ba responsible ba RCD boshobora gufata responsibility y'ibyo RCD yangirije n'ibyakoze byose tibishoboka burababaza ko ngo se ngo ninde ubiyoboye yuko RCD yari abanyarwanda mbese icyo nshaka kuvuga niki nuko ibyo ariko bikorwa byose ibyo noneho biridinga iyo ntambara none urumva muri zo ntambara yaba ari Colonel Nyamushebwa bari aba Colonel Safari yaba ba Colonel Nyakwigendera ninde uyu wari ayo wabanyabyinshi ndaza kwibuka izina ryiwe so yari ayo hari Bukavu so noneho nabandi bari benshi mu Minembwe natwe twari tuhari tugiye kurwana na Colonel Masunzu tugenda kumufata twagerageje turicara njewe ndageze mu Mibunda tuja gukora contact ya mbere yo kugira ngo turebe turaganira biba categorique turagaruka tubwira Colonel Mutebutsi mureke ibintu ntampamvu zo gusubirana mubareke mu gihe banze ntakundi birananirana intambara hizitangira muri zo ntambara nizo noneho Colonel Mutebutsi yahise atsindwa aramanuka amanutse noneho ingabo z'u Rwanda zonyine zirizamukira kuzikorera uri kurumva noneho igihe bamenyeze gufata engagement bahamagaye force zari za Kalemina zarurimba kugira ngo zizamuke zize kurasa Masunzu noneho nibwo ga Colonel Nyamushebwa yakoresheje amayeri bari bamaze kugerazaho birandi mureke ganje gangende zanega naje ingabo zanje zose tuje mu Rwanda kuko bavuze nti yabangaba murabarekera hano nidutangira kurasa Masunzu abanyamurenge baza bagwanana mu nda ubu nyine baramba bahita bahindukira baje kwifatikanya na Masunzu none azigane mu bajana mu Rwanda babajana mu Rwanda ari imbohe noneho basubizanya Mushebwa inyuma mu rwego rwo kuja gusensibiliza force ziwe zari muri territoire ya Fizi na zabibogobogo kugira ngo abazane nabo baje mu Rwanda amari gushika niko guhita yuzuru niko guhita yivangura yikura muri RCD habaho kuzamuka na za Gatongo duhita dufatikanya na Colonel Masunzu cyo yari yitaga Colonel ni general ni lieutenant general nibwo Colonel Nyamushebwa yatangiye indambara ndibuka ku Gatongo indambara yabereye hariya mu Ngoma twahahuriye na force za Colonel Nyakwigendera Imana muheze uruhuko ridashira Colonel Muheto Stanislas bitaga Shitani so nukuvuga yuko hari abantu benshi zo n'intambara noneho bamare kugera hariya muri administration tibashoboye kumvikana muri commandement noneho habaye kutumvikana so nibwo Colonel Nyamushebwa yashoboye kuvanti bizaba byiza nuko twatandukana mu mahoro aramanuka aje mu bibogobogo ariko nanone hakomeje kuba collaboration
kuko hari intambara ndibuka igihe kimwe RCD yaduteye mu bibogobogo bohereza koloneli Gakiza I think koloneli Gakiza nyakwigendera ndagira nimba kihari ariko ndagira ngo yarapfigenda ari muri prison numvise amakuru sinza amenya amakuru cyane ubwo singikurikirana cyane ayo mateka ariko niwo waje adutabara mu bibogobogo yari ari kumwe n'aba bakoloneli Rugabisha ndibuka yuko ari we twigeze kwicarana ho turaganira mbese bari kumwe n'aba bakoloneli Mitabu n'abandi urumva uko byari bimeze kose hari irelation mu buryo gutabarana kwari ko hari hagati yacu nubwo hariho separation zisa n'ibibaye bikundi bibiri koloneli Masunzu urumva General Masunzu yari umusirikare ariko bafite icama cyitwa FRF bagiye kuja muri leta barabihindura twarabyanditse muri iriya brochure baba FRC noneho kira gikundi ca koloneli Nyamushebwa cyitwa FPC nuko nguko byabaye bisa n'ibitandukana baje muri leta kwabo n'abandi baje muri leta kwabo no urumva wowe wagumye ku jewe kuko icyo gihe twagommaze twe gunje muri izo ntambara nararashwe mare kuraswa muri izo ntambara ntabwo njewe byabaye ngombwa yuko nkomezanya igihe ibo baje kutumvikana no gutandukana baje njewe bansanga kuko nari mu kibira muri Ndobo niho twari twarasigaye nk'inkomeri ariho tuvurirwa tuvurwa magendu twagaza tuvuzwa imigoti amazizi y'imigoti bakaza yavunira mu gikomeri tutagira imiti tutagira support yari yose so uko biri kose byari ubuzima bugoye ariko intambara twarayitsinze hanyuma wenda mbajije kuri aka kantu FRF ni bande bari bayiyoboye hanyuma se ababa kwa koloneli Nyamushebwa bo bari bafite n'abanyapolitike bazwi so abanyapolitike bari bazwi n'abanyapolitike ba FRF politike ya FRF yari irimo abantu benshi batandukanye urumva habanje kuzamo n'ababambusanya mu isaha habanje kuzamo harimo ababamirere nibo bayitangije n'aba honorable ZBD Gasore honorable Sebintu Filemon abariya nibo benenyire FRF n'abandi mbese gusa nayo mazina reka mbenile misonga nibo barabanye politike nibo bakoraga diplomasi nibo bakoraga contact mu ambassade atandukanye hariya nibo bakoraga ubuvugizi n'aba ba agence koi ndagira ngo uramubona niwe president wa Shikama hariya nawe ndamuramukije Mirere nibo bayitangije uyu uri mu kuvuga turi abanyarwanda wari ufashe umukingi kanana ari nabyo byanabayemo n'impamvu zo guhunga bagahuruka za Buraya za Sweden n'ahandi ambo igitangaza so okay bari nibo bantu biyempoje ba mbere banditse bacitse ku icumu bashaka kubayirimina igihe batangiye ibi bintu bya FRF none baragarutse urumva gibo batangiye kwigumura mbere batangiye kwigumura mbere ibizivyi bya FRC n'ibiki n'ibindi kera bari baramaze kubona ubuhungiro baragiye baza guhaguruka noneho barabisupportinga ndibuka yuko bamwe bari barahungiye Burundi abandi bari za Sweden abandi za Canada za France abandi za Norvège so nuko none ubu baragarutse honorable Munanira uba muri Dakota muri Iowa none ubu baragarutse bari muri AFC so urumva I don't know sinzi aho baherereye unyine ariko bamwe nzi yuko bakiri positive kandi bahagaze ku mugambi wo kutemera gutsesuka kuri uwo mugambi wo guhakwa okay hanyuma wenda akabazo kamwe iyo gukora diplomasi aya mahanga iyo mubabwira mubasobanurira gute barabyumva bafata gute abantu leta ya Kongo hari contact zihaba se zo leta ya Kongo ibifashe gute bino bintu byose bumva se ibi bintu abantu bavuga bimeze bite so wabibonye yuko turi kumwe nabo hano nta kintu na kimwe tugomba kubahisha muri responsibility zabo cyangwa ngo duce ruhande ibibazo twahuye nabyo mu maso yabo so nubwo icyo dushaka gusa ni repara nuko bagomba kurepara tugakomeza urundi rugendo rusha rugomba gukumira ibyabaye kudakomeza kandi ikicuho cabayeho ca FPR kugira ngo nkomeze ikoreshe communauté yacu n'uburangare bw'ico kintu mu gihe badafata responsibility mu gihe abaturage batereranwa none abaturage igihe babayejere n'imitwe y'inyeshamba hari inzego z'umutekano none se wumva yuko abaturage baba bafitemo amahitamo tamahitamo abaturage baba bafite n'aba victime ba situation zaje twebwe aya mahanga ico tubabwira nuko tubizi neza yuko hari uruhare rwabo muri biriya bintu biriko biba hariho iyi irresponsibility ya leta
hagasura kandi hakaba n'uruhare rw'amahanga mu gucreating izo ntambara kuko nibo bazifinansa banyuze mu mishinga itandukanye no mu maorganisation n'amakompanye akora ama electronique n'ibindi ba creating ama conflit hariya kugira ngo bakomeze basahura umutungo kamere nibagende bakora ububanyi bakore diplomasi nziza bagira amasezerano buryo imitungo izo zibageraho ariko ntibaze gucreating abakomissionnaire n'abakriminere nka leta ya Kigali kugira ngo ikomeze irimbura abakongomani hariya ku mpamvu z'amabuye kandi hari uburyo bushobora kugera kuri ayo mabuye bidakostinze ubuzima bw'abaturage b'inzira karengane kandi nimba batabifite mu ruhare niki bo bahaba bikoraho kugira ngo ico kibazo kirangire nimba bahagurukira ibibazo za Gaza za Israel za Iran za Ukraine na za Haiti kubera iki bumva yuko batagomba guhagurukira ikibazo cha DRC ariko bakabyumva se barabyumva ariko urumva bavuga yuko bari limité batatabajwe batabwiwe ndaco badafite responsabilité yo kuva igihugu kirigenga. Pastor kubera iki tutababona mwinjira mu bitangazamakuru international ni kubera iki tubyitege se mu minsi iri imbere bimeze bite iki kintu nibiba ngombwa kuko ikibazo turiko tudiriringa naco muri diplomasi ntabwo ari ikibazo kiri diplomatique ndavuga kubera iki ntabwo ari ikibazo kiri mediatique ndavuga kugira ngo wenda ikibazo kiri mediatique ubu nyine kiri ku rwego rwa communauté yacu kumva ko nta nyungu nimwe dufite mu gukoreshwa mu ntambara zidashira kandi nta nyungu twabonye mu ntambara zashize kugira ngo twumve yuko hari aho tugejeje byenda cyangwa hari aho dusigaje kugira ngo tugere ndavuga kugira ngo communauté internationale nanone yumve n'abandi bantu bumve kubera iki hatakoreshwa ama media international kugira ngo n'abaturage b'amahanga bamenye ibibazo bihaye biba turandika kandi bizagera aho tuza urumva ikintu cyambere ugomba kumenya Rutikanga ijambo rya mbere ugomba kumenya nuko izi media internationale ntabwo wapfa kugendamo gusa uri mu opinion leader kuko nguko tuvugana kuri One Africa TV ngo wumve yuko ari kugomba kugenda hariya kuri CNN cyangwa ugende kuri BBC cyangwa ngo uvuge bihabwa agaciro ubundi hari ikintu amahanga akunda guhagarariraho uyu muntu ninde yakoraga iki yakoze ibiki ntafitiye capacity afite ubuhe mwanya arakora kubiyambura ubuhe buryo urumva nta kintu twari duhagarariye gishomba ko n'ubu ngubu nimba twicaye hano nuko dufite organisation bahaye audience kuzanga uri kurumva ndabwo turi ahangaha nka seba ndabwo turi ahangaha gusa ngo wopfa kuza gutya ngo banaguheze audience uri kurumva nukuvuga yuko iyi ni intambwe ya mbere turiko dutera tiwavuga ngo nimba wabyaye umwana w'umuhungu ngo kubera yuko wabyaye umwana w'umuhungu ngo uramuhita umwohereza ku rugamba banza umurere akure atahure umutraining hanyuma azabe ebo yo kuja mu rugamba uru ni urugamba dutangiye hari ibintu byinshi tugomba kwitaho kandi ibintu tugomba kwitaho nuko banza kwanza tukavura abaturage uburemere bw'amagume banyuzemo iki gihe kirekire cyose hanyuma tukabona kubahereza icyerekezo gishaka cyo bagomba gukora so tubitege rero mu ma media international mu ma media international ni ngombwa yuko sebari ugomba kuza hanga muri media international harashobora kuza abandi bavugizi cyangwa hakaba jewe ya ndavuga nyine ariko ari umuntu uri delege nyine ugomba gusigurira yego bizaba rwose kandi byitege vuba icyo gihe nibi binyamakuru nibyo bizadushaka twebwe tugomba kubangutsa tugenda uraza agashaka kugira ngo nsimfite umwanya yakubwira igihe azakubonera akabaye guheza rendezvous ubu nyine akabaye kubwira ngo muzabonana mu kwezi kwa12 urumva wategereza icyo gihe ukaba ari cyo gihe uza gutabariza abantu icyo dushaka kuvuga niki turashaka kuvuga yuko izi media internationale ziba ziri booked ziba zifite schedule ziba zifite ibintu ba prioritiza baba bafite ibintu bagenzura bagomba gutambutsa nibyo batagomba gutambutsa ntabwo ari amakuru yari yose badefise bese twebwe ikintu kihari ubu nyine turi muri phase y'ubukangurambaga gukangurira ubwoko bwacu kwanza yuko tugomba kumva yuko tutagomba kwitabira intambara tuzaniwe zose tutaziyo ziriko zigana ngo twumve yuko tugomba kuzevenstire mu buzima bw'abana bacu kandi tugomba kumenya neza yuko intambara zabereye iwacu ari twebwe ba victime ba mbere abanyamurenge bacu mugani ngo himfizi zibiri zarwaniye ibyatsi nibyo bizabihura n'ibibazo intambara igihe twazihaye karibu iwacu tidutekereze yuko hari ibindi bintu bizasenyuka cyangwa hari ibindi bintu bizanyagwa atari ibyacu twebwe ubwacu nukuvuga ngo ikintu cya mbere dufite nuko deconnecta abaturage bacu muri mindset z'uburebere bakumva yuko bagomba kuba abaturage kandi bakumva yuko
nubwo iso yoba irresponsable tibimwambura kuba so, nubwo leta ya Kongo itoshobora kuba responsable y'umutekano cyangwa y'iterambere ryacu, ariko ni igihugu cacu, dutegerezwa kugikunda, dutegerezwa kugikorera, dutegerezwa kumva yuko Kongo si ubutaka, n'abakongomani ni twebwe tugomba kureba ibyo bibazo bitagenda neza, tukabihagurukira, tukabivuga, kandi ibyo turiko tuvugana ntabwo ari ibibazo by'abanyamurenge gusa. Abanyamurenge n'aba victime kimwe n'andi moko yose ari hariya mu burasirazuba bwa Kongo bashorwaho intambara, abakagombye kuduhagarara hagati bakadukiza ninde, n'inzego z'umutekano, n'ubutabera, n'inzego za gisirikare n'iza gipolisi, n'abanyepolitike. Ariko igihe badakoze ibyo ngibyo nukuvuga ngo abaturage baramarana. Okay, hanyuma kuri iki kintu nanone wenda nkubajije ikintu kimwe nidushaka tuwe tuvuye aho ngaho twinjire ku kintu ca gakondo, ngira ngo gakondo yacitsemo muri platform international y'abanyamurenge. Habayeho kuganira na gakondo kuri reaching out kuri gakondo, biragenda gute? Hari aho muhuriye cyabuze simikoranire? So njewe ntabwo ndaganira n'ubuyobozi bwa gakondo, ntabwo twebwe uravuga mu rwego rwa IUB ntabwo turaganira na gakondo, ntabwo turaganira na mutualité, ntabwo turaganira na mahoro n'urubyiruko rwigenga, ntabwo turaganira kuko ndatekereza yuko izo nizo platform zinini ziri hagati muri community, ziri muri diaspora. Kubera iki mutarabikora? Nta nubwo turanaganira n'abanyepolitike, baba ba RCD, baba ba FRF, baba ba nationaliste, baba ba EPPRD, cyangwa twebwe turi ku rwego turaganira n'inzego z'ubutegetsi, tukaganira n'amahanga. Kubera iki mutabikora? Impamvu tutabikora nuko tubizi yuko ntaco batubangamiyeho giti cyacu. Ico gusa twebwe ico tugomba kwamagana yuko bagomba gukangurira abantu gusupporting intambara no gushora abana bacu batoya b'inzira karengane mu ndambara badafite control. Sibo baziteguye, tibanafite budget yazo, ntibanazi niyo ziri kozisha. Urikurumva? Kandi indambara twabayemo turazizi, twarazirwanye, turaba victime kuri zo, tuzi ibisabwa kugira ngo intambara zirwanwe. Nta n'intambara abanyamurenge bafitanye na leta. Mbese mu magambo ahari, iyi cyari cyo cyose iyi miryango ishobora guhaguruka ishaka gukoresha izina ry'abanyamurenge cyangwa yaba abanyepolitike, IUB twararikwikiye yuko nta muntu tuzihanganira. Bazabikore ku giti cyabo babideclare nka AFC, ariko bitari byo kuvuga ngo baraza kuzitirira abanyamurenge. Eko ibibazo by'abanyamurenge bigomba gukemurwa n'abanyamurenge. Ubuvugizi bwacu nimba hari ico bumva twavuze kitari cyo bazakinyomoze, kimwe nuko natwe nitwumva bavuze bitari byo tuzabanyomoza. Ikikuru dusenyere ku mugozi wo kuzanira abanyamurenge inyungu no kubakura mu bibazo, apana kubashora mu ndambara no kubateza ibyago no kubasenyera. Hari ikintu wakomoje uravuga kwitabira intambara, hari abantu batuma abana baziga ko bari yirwanaho, bakaba baziga ngira ngo no mu biganiro wumvishe General Sultan Makenga avuga ati nabo nitwirwaneho, bazirwanaho, akavuga M23 ko ari twirwaneho, n'abandi ubu nyiniri iwacu muri side niko bavuga nitwirwaneho, bakumva yuko umwana ariko yitanga ku bwa community. Ibi bintu ni gute ushobora kuvuga ngo ndabuza umwana kugenda kwirwanaho, kurwana kuri community? Nimba bumva yuko babirwanaho, jewe simfite uburenganzira bwo kubuza abana ngo ntibagende. Jewe ico mfite ndababwira akaga ko kugenda mu bintu bidasobanutse batazi iyo bariko bija na n'ingaruka zabyo. Bafite decision yo guhitamo. N'ababyeyi nimba bumva yuko bagomba ko investira abana babo hariya, nibaba investire. Ico ntemera ni bingibi bakora byo gushimuta abana bakabajana mu ndambara, abana batazi niyo bagiye, bazi ngo baratashi wabo bagiye ruguru mu minembwe bakisanga muri za M23. Cyangwa bakababesha ngo babakwiriye ruguru ngo babajanye muri kose ngo bagiye kwiga amahugurwa nimbara yo gutwara indege no kugira gute no kurasa no kurasa ibisasu bikomakomeye, bamara bagasanga bagiye kuja kwireturuva muri za M23. Hako M23 nawe Makenga yavuze ko birwana kwirwanaho bifite impamvu. Ariko se Makenga wumviza hayirwanaho ahaje guhirika ubutegetsi? Oya, ntabwo kwirwanaho ari ugutera leta. Kwirwanaho si ugutera.
yavuze yuko badatera leta ahubwo ngo baterana birwanaho buri baba barafashe za Bunagana bagafata n'ahandi hose hari uzi ufata ahandi atatakinze ntibishoboka. hariho n'ikindi kintu Makenga yagarutseho avuga yuko intambara bashoje muri Congo ngo icyambere bari bagiye kurasa FDLR n'ibiki ayishira imbere cyane kandi FDLR n'umwanzi w'u Rwanda. Umuntu yakwibaza ngo se 96 nibo bahagurutse cyangwa ni leta y'u Rwanda yahagurutse ngo nibo bahagurutse nyine ni nakuri yahavuga nyine hariya yuko ari uhagurutse ariko ntabwo ari uhagurutse nyine ikintu wenda umuntu yakwibazaho how comes umwanzi w'u Rwanda ari we priorite ya Makenga wumva ari nawe agarukaho cyane. So ibyo birabareba sinza nshaka kwinjira mu bibazo by'abari abantu bariya bafite responsibility y'ibibazo byabo kandi ibibazo baba Rwanda bya FDLR ta FDLR iri wacu twebwe wacu hari Red Tabara kandi abona abatutse hari Red Tabara RDF contre abanyamurenge muri Nord hari RDF M23 contre ayandi moko y'abakongomani ari hari na leta nuko nje mbifashe. Okay, reka tu moving forward. Hanyuma rero ikiganiro cyacu umutwe wacu nuko nyine uvuga tese ni gute kuko twari twabivuze nitumara twinjireho tunagana ku musozo kuko umwanya wagiye ni gute twomara bita n'amacakubiri mu burasirazuba bwa Kongo. Hariho amacakubiri abantu barangana aba babita kwira bafata platform baravuga ibyo bavuga baba bariko babwira abantu hariho inzangano birazwi hari abumva bokura abantu bokura amoko amwe hariya hari abumva hari amoko amwe agomba gushira akavariya. Ibi byose abantu babimara gute bagasubira kandi bakubaka ubumwe cyabuze se abantu bakabana mu mahoro. Hariho n'abantu nza numva bashira imbere cyane bakavuga ngo abantu bobana batinyana. Je sinumva yuko nabyo bimaking sense ahubwo abantu bakabana mu mahoro bubahanye kandi mu mahoro no mu bumwe kubera ko abantu ni bamwe nambara akarere nakiwabo bose bagateza imbere. Numva yuko ibyo bibaho abandi bose barabanye mu isi nubwo wenda utanakunda umuntu ariko ukabuzi yuko mufite responsibility yo kubana kandi mu mahoro. So Rutika spirit ya rebellion igomba kuba ifite intego kandi intego ifitiye abaturage bose akamaro kandi ikikwemeza yuko aba ari revolution nuko yitabirwa n'abaturage. Nta rebellion izibaho idafite timu ya mobilisation kandi rebellion yose itetabiriwe n'abaturage nta gaciro igira. Ikibazo warubajije kirimo ibibazo bibiri. Uvuze hejuru y'ikibazo niki cyashobora kurangiza intambara niki twashobora gukora kugira ngo intambara n'amacakubiri birangire hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ndashobora kubicamo nanje mu bice bibiri kugira ngo bizumvikane neza. Igice cya mbere ni ukuvuga ngo izi ntambara n'aya macakubiri byaturutse he. Noneho tukabona kuza ku kibazo kivuga ngo niki twakora. Birumvikana. Nimbo binyemereye ari ubwo buryo mbisubizamo. Sawa. Ijambo rya mbere nuko tugomba kumenya yuko intambara ziri komoka hariya mu burasirazuba bwa Kongo zakomotse aho zaturutse. Ijambo rya mbere zaturutse mu myubakire mibi y'ubugome n'ubugambanyi bw'abampatsi ibihugu igihe cyo gukoroniza igihugu cyacu. Mvuge ababiriki aribo ntungurutoki n'abari inyuma yabo n'abafatanya bikorwa babo kuko aribo bari barangajwe imbere. Ikintu cya mbere iki colonisation cyangwa civilisation ikintu bari baje gukora ntabwo cigeze gikorwa muri Kongo. Ari ikibazo cha education, ari ikibazo cha santé, ari ikibazo cha infrastructure, ari n'ikibazo cyo kubaka ibikorwa imirimo mu baturage takintu nakimwe bigeze bakora. Bakoze exploitation minière. Mbese bakoze ibintu byo kuexploiter umutungo kamere mu gusahurira ububirigi. Hatariho Kongo tabubirigi buba buriho.
kugira ngo igihugu c'ababirigi kibe igihugu ibe pays belge yabayeho tugize muri kare ya karere ko mu bunyabungo imyaka 240 mu nama yemejwe kugira ngo ubirigi bube igihugu mu Bwongereza. Twarabyanditse muri iriya brochure twa publishings. Mu magambo makeya ico nshaka kuvuga niki, ndashaka kuvuga yuko umuzi mubi basize babibyo w'amacakubiri mu kutubaka uburyo buringaniye no mu buryo bwo guhesha abaturage kumva yuko ari abenegihugu basangiye igihugu kandi bagomba gusangira n'inyungu zacu no gufatikanya mu buryo bwo kwiteza imbere. Ico kintu kuba cyarashoboye kuba kikaba kitarashoboye kugira abaturage bose akamaro. N'uburangare bwa mbere bwazanye insécurité, bwazanye na division hagati muri communauté no hagati mu gihugu. Twari turangije kuvuga muri introduction amakosa ababirigi badukoreye basenya mandate administrative yacu ndetse banagenda batwita amazina atandukanye atara yacu. Iyo ni ikintu ca mbere. Ikintu ca kabiri cazanye insécurité, cazanye indambara kikanazana n'amacakubiri mu gihugu cacu ni irresponsabilité ya leta. Mbese bafite structure zidafonctionne, institutions z'igihugu ntizikora inshingano zazo, barakora amafaranga bisahurira bishirira ku ruhande rwabo aho kugira ngo bakore politike izana imibereho myiza y'abaturage, izanira abaturage umutekano, izanira igihugu ibikorwa remezo, iterambere. Ibyo bintu byose biri neglige. Noneho abaturage bakabahoza mu bujiji no mu bukene. Nukuvuga yuko igihugu cacu si twebwe twenyine, n'uturere twose. Iyo uzungurutse Kongo yose ubona ari igihugu kirino kitari developer. Kubera iki? Kandi ari igihugu gifite umutungo kamere uri mu bihugu bikomeye kwisi. Ukibaza uwo mutungo kamere utumariye iki mu gihe udashobora kuza ngo uce ubukene n'imibereho myiza, uzana imibereho myiza y'abaturage, ubazanira ubuvuzi, uburezi n'ibiraro n'amabarabara. Kongo ni igihugu kitari relié, mbese iyo ama province ntabwo ahuye, nta mihanda ihuza ama province, ibibuga by'indege ubirebye kundu byubatse, nta n'amakompanyi ya transport bagira. Ugize ngo urebe imigi itandukanye, uduyereye hariya za Uvira, za Bukavu, za Goma n'ahandi, usanga na za Kisangani, za Lubumbashi, amazu ababirigi basize bubatse nayo, abandi bage bubaka n'abandi bubatse ku giti cabo cyangwa amashirahamwe. Na Kinshasa iyo ureba ari amaka, ari ibiki, ibintu byose n'ibintu byose byasizwe ico gihe, nta kintu na kimwe cigeze. Usanga amabarabara amwe yarameze mu biti by'inganzamarumbu. Nukuvuga yuko habaye uburangare bukomeye bwa leta, institutions zo gukora. Ijambo rya kabiri, n'inzego z'umutekano zidafite ubushobozi, zitanafite n'imbaraga n'ubumenyi bwo kurindira abaturage umutekano no gukemura amatate hagati yabo. Nimo mvuga urwego rw'umutekano, ndavuga igisirikare, nkavuga police, nkavuga immigration, nkavuga n'ikibazo ca justice. Abaturage bakihanira bakikorera ibyo bashaka, nta butabera buriho. Noneho abantu batangira kwihanira, habaho corruption iri ku rundi rwego. Noneho inzego zose ziba korompi. Nukuvuga yuko ibyo byose byazanye akarengane ko mu buryo bwose butandukanye. Inzego z'umutekano zidashobora kurinda ubusugire bw'igihugu, zidashobora kurinda abaturage n'ibyabo. Iyo ni failure yatumye mu gihugu habaho gucreatinga amarebellion atagira ukuntangana, ndetse n'abaturage usanga nushobora kuvuga ngo hafi ya bose bari biguriye imbunda bazitunze ku giti cyabo. Mu gihe abaturage batunze imbunda badafite amategeko azigenga, ico gihe amakrime na insécurité biba 100 nukuvuga ngo ibyo ntibishidika. So ibyo ni bibazo nari nshatse kuvuga. Ikibazo ca politiki itita ku mibereho myiza y'abaturage, itita no kwiterambere ryabo ngo ribahangira imirimo. Ico nacyo ni kindi kintu ca creatinze indambara. Muri bwa bukene abantu bagatangira kwibisha imbunda, bagatangira gukora ibintu byishaki. So ikindi no shobora kuvuga ni culture. Nimba mvuze culture ndavuga doctrine na ethique, amategeko agenga igihugu, umuco ndanga gihugu. Mbese ikintu gishobora gushiraho discipline na ordre mu gihugu
kugira ngo abantu bose batinye barespekte kugira ngo habeho ikintu gihuza abaturage ntakihari ugize ngo urebe n'ururimi rwonyine igihugu cacu nta rurimi duhuriyeho igihugu iburasirazuba bavuga igiswahili umajepfo bakavuga ikirundi iburengerazuba bakavuga iburengerazuba bakavuga iringara n'igikongo aho warija mu majaruguru ugasanga bavuga nabo iringara n'ibindi birimi igihugu cyose bakavuga ngo iringara niko nushobora kuvuga dufite imvugo zigera kuri zine dufite igiswahili tukagira ikiruba tukagira igikongo tukagira n'iringara ayo izo n'indimi ziri local ariko ni muri zego ziri national noneho ushireho n'urwego n'urundi rurimi rw'igifaransa ari rwo rurimi ruvuga mu gihugu abakivuga izi mvugo zose ndabazimetrije nta muntu ushobora kuvuga izi mvugo zine n'umwe mu gihugu nukuvuga ngo igihe cyose abantu badafite ururimi rubahuza mu gihugu ni kibazo kitoroshe ni kibazo immediately kigenda kikama giparaliza abantu ugasanga ntibiyumvanamo ugasanga ntibasabana ugize ngo urebe ibihugu byinshi bifite umutekano kandi ugenda usanga biyumvanamo ugasanga baragirinane ni mu buryo bwa communication ururimi ugize ngo urebe urugande nkutanga urugero ka Tanzania bavuga igiswahili bose urebe ukuntu Tanzania ifite stabilité kandi abantu bose biyumva yuko ari abatanzania kandi n'ururimi rwabo rwonyine rugasanga hari identity immediately turebe nk'hano muri Amerika icyingereza n'ururimi ruhuza igihugu cyose usanga umuntu kugera ku rwego rwa president avuga gusa ururimi rumwe kandi ruba ruhagije ariko ugasanga urwo rurimi ruzanya abantu kubahuza bakumva yuko ari abantu niyi gusa aksa yonyine ururimi ni ikintu gikomeye ariko ntibisimvuze yuko nimba mvuze ngo ururimi ntanze urugero kuri simvuze yuko hari n'ibihugu byenda bifite ururimi rumwe babe bitavuga rumwe kaza Somali usanga hari conflit politique cyangwa culture rero na culture nimwe ariko ugenda usanga ibintu baba bariko bapfa hariya n'ibintu bitandukanye mbese ndashaka kuvuga yuko ubutegetsi imiyoborere myiza niyo ishobora kuzana solution y'ibi bibazo biri hariya iwacu mbese ikindi kintu nushobora kurangirizaho kituma ari amakimbirane nabiriya bibazo by'intambara n'amacakubiri bidashira mu bantu nukudakoresha umutungo kamere cyangwa umutungo w'igihugu neza umutungo w'igihugu ugasanga wahekeye mu maboko y'abategetsi n'udutsiko tw'abampatsi ibihugu babakoresha ndetse n'amatsinda y'amakompanye ayexploita hariya mu gihugu cyangwa ama organisation akorera hariya mu gihugu ibi nibyo bintu bizana intambara bizana division bizana ama conflit hagati y'abaturage no kutavuga rumwe niki cyakorwa kugira ngo ibi bintu zose bishobore gukemuka ikintu cyambere nuko hagomba kujaho inzego z'umutekano ziri responsable abantu bafite umutima wa patriotism bakunza abaturage bakunza igihugu batekereza ejo heza ha generation zizaza bakaza bafite politique irestora izana ubuzima bwiza bw'abaturage uzana imibereho myiza y'abaturage iza kurangiza ibibazo bya discrimination n'ibibazo bya tribalism abantu bakiyumvamo ubukongomane kuruta uko biyumvamo amoko bakomokamo cyangwa indimi bavuga hakabaho kurestora ururimi uri kurumva hakabaho kurestora ururimi rumwe cyangwa hakabaho kugira ama etat fédéral nimba mvuga ama etat fédéral ntabwo ari ukuvuga ngo nugucikamo kw'igihugu oya zenda byibura ahubwo bakavuga ngo iki gice kivuga igiswahili nkuko bagize bakreatinza amazone militaire noneho bagakreatinga n'amazone administrative agera bya bice byose ari marakagira gouvernement centrale iri Kinshasa ibyo birashobora kugira karya gace muri bya communication bakabaheza ububasha bwo gusinya amakontra bwo gusinya n'abapartenere mu buryo bwo guteza imbere akarere ka kubera yuko bakommunicating ururimi rumwe kubera yuko batavuga niba abantu bagakoresha ururimi cyane rwabo cyangwa bagakreating ururimi rumwe bakavuga ngo Kongo twese tugiye kuvuga iringara cyangwa tugiye kuvuga ikiruba cyangwa tugiye kuvuga igiswahili urwo rurimi rukigishwa mu bantu tugashiraho programme yo kuvuga ngo mu myaka 30 uru ni rwo rurimi ruzavugwa muri Kongo nirwo ruzaba ururimi rw'abakongomani ibifaransa bakabita hanze n'ibibindi birimi byose bikaba ama dialect tukagira ururimi ruduhuza nk'abakongomani tugomba gukoreramo kandi igihe cyose n'amategeko cyangwa imyanzuro ihafatwa muri parlement abaturage bakaba bashobora kumva igihugu kiriko kijana politique n'amadiscussion
baragenda badiskite mu rwego rw'igihugu kwanza n'itangazamakuru tirigera hose iradiyo ntibazikurikira televiziyo ntibazikurikira ntibazi n'amategeko agenga igihugu ntibazi hari umuntu umwe wabajije mu minsi yashize ngo arabaza ngo akazabaza ngo ese mu buto ngo abahe uri kurumva muri Kongo sinzi ubundi babajije hariya muri Nord Kivu nabonye bamubaza ngo ese ninde president uhari aravuga ngo ni mu buto araza ubundi baramubaza aravuga ngo ni Kabila ntazi yuko turi muri manda ya kabiri ya Kisekedi ndashaka kukubwira yuko abantu bari kure y'uburyo itangazamakuru cyangwa kumenya aho isi igeze mu gihugu cyacu biri nukuvuga kutitabwaho kw'abaturage gutereranwa kw'abaturage abaturage kutamenya inzego nico leta ibagombaho nico bagomba kubaza leta igomba kubakorera ibyo byose kuba barabadekonexe n'inzego z'umutekano n'ubutegetsi ibyo byose immediately bihita byinjiza igihugu muri kawo nukuvuga ngo hagomba kubakwa system igomba gutuma abaturage b'abakongomani bagomba kwitabwaho abana b'abakongomani bagomba kwitabwaho bagahabwa ibisabwa kugira ngo bashobore kujera igihugu cyabo nukuvuga yuko iki kibazo ca politike mbi iri mu gihugu cyacu yitekerereza inda zabo batekereza gusa imitungo kamere uburyo babasinya amakontra n'abihugu n'amakompanye ntaco bibabwiye abaturage nta nico bababwiraho abaturage ntibazi inyungu bafite muri leta nta mugabane numwe ugana ku baturage ahubwo n'abaturage twatundi twabo bariko bakora bakatubasukuramo imisoro ni kibazo inzego z'umutekano zitari trained zitari equipped ziri korompi zikoresha imbunda no kwiba abaturage kusibye yuko nyine ndeba faci uko biri kose ku rwego rwa security ariko ara traininga ariko arohereza abasirikare mu formation ariko aragura equipment biragaragara yuko ahashaka kubaka ubudahangarwa kuko burya igihugu cubakwa ku bukungu kuri politike nziza ubukungu n'igisirikare gikomeye cyane ibi bintu uko ari bitatu na vie sociale mbese mvuga vie sociale y'abaturage ibi ni ibintu bigomba kuzirikanwa kandi bigomba kwitabwaho cyane mbese mu magambo makeya ikintu ntushobora kuvuga urwego rw'umutekano rugomba kubaka mu buryo ugomba kuba rufite ubudahangarwa kandi rufite ubushobozi bwo kurindira abaturage umutekano ndetse no kudemilitariza no kunetraliza amagroupe arme yose yaba ari loko cyangwa ari y'ibihugu by'abaturanyi yose akamburwa intwaro biriya bibira byose bikaba supervise bakabungabunga ibidukikije bakubaka ibikorwa remeza amabarabara ibiraro n'ibiki n'ibindi n'imigi ikubakwa neza ico gihe abaturage bakabegereza amavuriro n'uburezi kubwiye ukuri igihugu cyacu cyaba ari igihugu ciza c'intangarugero kandi umuntu wari wese ashobora kumva yuko ari fier kuba umukongomani mbese mu magambo ahari nuko hagomba kuza katiba nimba ariko ono yita constitution igomba kubumbira abakongomani hamwe kandi leta igakreatinga ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abakongomani kubigisha especially iki kibazo cha discrimination aho cagejeje igihugu aho cagejeje abantu mu kwangana no kurimbura abantu dutegerezwa kwicara tukaganira ku ntebe imwe nk'abakongomani tugasubira mu mateka kandi buri muntu wese agahabwa droit yiwe nta muntu ugomba kudiscrimina undi kandi natwe tukaba turi capable yo kwivangura n'aba bantu b'abaturanyi baza kutwihishamo bakaza gucreating amarebellion no gukomeza kwintoxika mu gukomeza kurimbura mu gukomeza guteza umutekano muke mu gihugu ni twebwe tugomba kwivangura nabo tukababwira ngo no ntabwo tugomba gukoreshwa nama mbese ico nico kintu numva yuko tugomba kuba turi sude k'abakongomani tukaba umuntu umwe tugakorana na leta yacu mu buryo bwo kwiteza imbere nibi bihugu mpuzamahanga bigomba kumenya yuko bafite ibihugu byabo uko tutababwira ibyo bagomba gukora nibyo turiko tubabwira hano uko nta muntu waza guhagarara hano hejuru ya Amerika ngo ayibwire ngo murakora ibingibi n'umudakora ibingibi turakora gutya nimba ari ubwo bufasha bwabo bitwaza bwo kuba ngo badufashije kugira ngo byenda kugira ngo tube sumi kuri bo bigomba kugera ahantu bikagira limite amasezerano agomba kuba ashingiye ku nyungu z'ibihugu byombi ariko bitari byo kuvuga ngo baze kutu exploiter gusa ndetse banadushora mu ndambara zidashira nico ngico njewe noshobora kuvuga mwene data nuko tugomba kwiyubaka mu budahangarwa bwo kumenya kuvuga wi na no
mu bikorwa byose tugiye gukora bikaba bigamije kuzana iterambere ry'igihugu, inyungu z'igihugu, inyungu z'abaturage, iterambere ry'abatura. Murakoze. Asante sana Pastor, ndumva rero twagarukira hano kuri none, hanyuma ndizera neza yuko tuzakomeza n'ibindi biganiro ikindi gihe. Ya, murakoze cyane kandi tunabashimira namwe ubwitange mwakoze, mukaba mwaje tugafatikanya muri izi session twari turimo ahangaha, namwe mwakurikiye ibiganiro ko byagenze, kandi tunizeza bene wacu, tunizeza n'abakongomani, tunizeza n'igihugu cyacu yuko tugomba kwihanganira kandi tugomba kwivuganira, kandi tutagomba kugira ubwoba cyangwa ngo dutinye kubwira umuntu wari we wese ikiri ku mutima wacu kidufitiye inyungu kandi gishobora kuduteza imbere. Ego, murakoze. Asante sana, ndabashimiye cyane abo twari kumwe n'umutumirwa Pastor Sebakiana, ahasigaye twari hano muri Washington DC. Ndabashimiye cyane. Kuri mikro yari Professor Rutikanga, ambasaderi w'Umurenge umwe rukumbi. Ibiganiro byacu ntibiteze gushira nkuko duhora tubivuga hano kuri One Africa TV. Ibiganiro byacu nagahora kagaruka. Tubonane mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.